Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya nga inkam pinaulwan. Buy one, take one, alungon! Dito'y drama tayo, Anialaki din! Una yan, Maximo. Nagdakkel matanday tangangam. Unay kayo laki dinaya, manang. Agkapkapiak nga rudmay. Nay, apa yan? Naunag matan ti sinaay mo. Agpampanunot ak nga raw di tinapinta sa negosyo. Tay mabili. Tapno bumaknaga kadagaws. Adayamot kasta. Ay adamot nga agpay so kwarta, Maximo. Pagpuunam kit de sakbay ama ibos iti kababartek mo. Diyak nga rod makapanunot no niya ti mabalin ang negosyo. COVID mat ita. O di, punirarya laangan. Aha! Abay, awan lat sa bali maten ayamanang. Dayta ti pumatok ita. Gaputa ado ti matmatay, gapu iti virus. Anya? Nay, anya ti katawaan nyo gay? Manang Berta. Kasanaw, kat nakapanimid ka, Mike, dito'y parangan niyaw. Ay, kaskala ni Ninaw. At dangarot pampanunute. Anya nga tayo tinapintas ita negosyo? Adamaw, sigurado apatok ita panawunday tao. Anya nga ita? Ay na, aglako ka iti buy one take one alungaw. Anya? Hapay, awan lat sa bali maten aya amay rekomendayaw. Agpada kayo matain kini manang simang. Nanyalakit din. Dayta ti kumita ita. Gaputa ado pay laeng dagiti matmatay. Gapu iti virus. Ha? Le, kasla mayat sabat niyag paiso dayta. Ay agoray ka man. Ta panunutik anay bag. No kasano nga irugik dayta ang negosyo. Apay ka di apinaya bandak, Uncle Maximo? Di met, agsapsapol ka ako na iti trabaho. Wen nga rod, Uncle. Dandanin aganak ni bakit ko. Kat awan pa'y mo't la trabaho. Nagrigat mo't ngamin ti agsapol iti panggadan. Nukas nga raw, si Kante alaek akadwa kiti bangunag ang negosyo. Ha? Anya negosyo day ta? Aglako ta iti memorial plan nga adda kakuyog na abay one take one alungaon. Anya? Kasano ngay day ta, tata? Isursur tayo nga raw, tilungon? Katwen na! Ilugan ta iti tricycle mo. Di ka madanagan, taarkila ag ti tricycle mo, apag iluganan kadag iti lungaon. Sige, Uncle. Mayatak. Ngamsapay la ko ma, tasan amalugi day ta negosyo yo. Patsik a pumatok ita daytoy, gaputa panawin pa'y laeng ti pandemya. Adulaki day ti mangayat iti kasjay, tapno makatipid da. Iswa tulungan nak, tadwata nga gisursaur, amapan agiaways ang mga lada iti memorial plan with buy one take one alungaw. Ay. Apa yan dagiti alungon, Maximo? Ay, uray aklasim gara nakakita ka dagita. Ay, uyo na yan. Lakok dagita, manang. Dito ipailaeng balay ti pangipundok gaputa awan pa'y mat opisina may. Anya, maguray ka man, Maximo. Anya ka diti kayat asawon dagita alungon. Agnegosyo ak nga raw, manang.
Aglako iti buy one take one alungaon. Anya, kat imbag man no ada mangayat agumatang kadagita. Anya laki din ayan ni Manang. Adda makalakadan iti kastoy. Bayad lang ti maysa ti bayadan da. Ket addan dua alungon da. Income isursor kini ko bayasay. Patsek nga ado ti gumatang. Ala nga rod. Sapay la kuma. Tamalako yun dagiti lungahon. Tapno saan mo nga isubli pa dito balay. Anya nga tano. Sampulabon. Anya ti kayat mo asawon Maximaw. Wain, busata maun Manang. Gatanga maun da ito'y damo aset ti buy one take one alungaon alako may. Anya! Ay, nagluko kan! Patiltilan kan, tupay! Pangtidak ngay kumaiti maysa, katawan mo't asawak! Ay, luklukon naksamat! Ay, win kaya man niya. Mala, saan nga ruday? Isursor milanga indagitaw. Gumatang kayo ni Tilako may. Nalakalaeng ken ang mga no kasapulan yun to ni Timabek. Anya ya dagiti la ko yaw Maximaw. Kubayasay. Kitaan nyo, Ana na Berta. Dan, kita akman. Apay tauray yula inlugan iti tricycle. Lungon mo't dagitaw. Dagito'y kaday ti kunayo ala ko yaw. Wenana, gumatang kayon. Mayat da ito'y. Tasaggay sa kayo kinilakay mo. Ay saan? Yak pa'y gumatang. Tasanak pa'y amatay. Sige ila ko yung dagita kadagita agsaksakay. Takita lang. No di da kayo ipakamat kadagiti dadakal nga aso da. Anya? Apay ngay, asaan ka gumatang? Ket si Kamat, akin kapanunutan iti daytoy. Ay oray sa anak pa'y gumatang. Gaputa sa anak pa'y amatay. Aha! Alan, Uncle Maximo. Aglugan kayo niti tricycle tapagandare kon. Pumanaw tayo dito eh. Tama nga no ipakamat na tayo ni Nana Berta kadagiti nagdadakkel nga aso da. Ay wen! Hinta nga rutain! Ay, hidak kaya't ti makagat iti asaw! Umay kan Maximaw, mangantan, nakalbuto akon. Wen nga raud Manang, ay na talaga mabisina kaun. Nabanuga ka nag-isursor kadagiti lako may. Ala nga rodan, mangantan. Ay nga maapay ngay. Manon nga aldaw, nga isursursuryo dagita alungaw. Ngam kaslawan pa'y mat nalako yo. Ay, talaga nga awan. Makaunget damit no makita da tilako may. Ay, no nagadunto mat ngamin ti mabalin nyo nga ilakaw. Lungon pa'y laang mat tinapihiliyo. Tiyamok nga min kat patok ita panawin ti kastoyan negosyaw. Ay, saan mo't kayam? Ay, lawlawan kon ang nagnegosyo iti kastoy. Alan kubayasay, agdurbil kan. Dahito abala iti paglakwanta. Stroke patient kat, tailakay ditaw. Saan da tangata pakamatan ka dagiti aso da, Uncle? Nagdadakkel dagiti aso da. Awan lakit di laban ta ka dagita. Saan mo't siguro nga gunget akin balay. Damagan talaeng mat no gumatang da iti lakota. Alaman lagin, siya kaun tagdurbel. Atay ta, adan mangilukat itigay. Wow! Ay, nagsiksimot na babae. Naimbag abigan tiyo. Anya ka diti maipaay ko. Aha. Ay, naimbaga bigat mo, ading ko anapintas. Adda ka di, dagiti akin balay iti daytaw. Akwa, tata.
Siyak tay apo ko ti akin balay. Ngam naira na nga awan date na. Anya ka di ti gagarayo kadakwat Kuha kumaading. At nangamin lako mi. Amangan no kahit yu ti gumatang. Kasta ngagpaisaw ating siksay. Anya ka di tila ko yo. Makan ka di. Mabisinak na minan. Ay, sana ding. Ang mga no kayat nilulom ti gumatang iti buy one take one alungon ala ko bay. Ay, kunakla numakan ti ilakla ko yo. Lungon mat gayam. Angam, mayat sakit di ngagpaiswa. O sige, sumra kayo pa'y. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti ididya yo kanya. Ay, agyaman kami ating siksay. Ala, umaykan. Makalakutan saan. Ay, first time. Sapay la ko mga rito kasta, Uncle. Ay na. Ayos na dya babae ha. 5 aset tinorder na. Ingkambas na kanupay kadagiti daduma kakabagyan da. Ay dakkel ti maalat ano matuloy amin dagijay. Nga ron, Uncle. Ang kasano day jay? Itinto la kanon ruwar ti pagkikitaan tayo. Apay ngay adi na kayat nga agsubli tayo di balay da. Baybayam latan na. Pinapatag at makalako ta. Uwan bakit di Uncle Maximo? Alang nga rudan. Dumsag kayon. At tatayon dito balayaw. Ay, agyamanak. Malagarod. Inton maminsan manain. Aginanatamat inton bigat. Akaiso na magulpi amin dagiti lakot ah. Aginanatamat ah. Sige nga raw, Uncle. Mag-awin akmat tayo. Naimbagman, tamagulpi amin ang dagiti lako yaw kani Kubayasay. Ado nga rod at tinagurdar ka na kayaw. May salaeng a tao day jay. Nakatsamba kami kinikubayasay iti bayer. Kat, nasayat ano kasta. Sa dino nga'y tinaglakwan yaw. Adayo ka day? Di talaeng nga bagatan. Tay ngay apo da bilaw ken manang inyang. Stroke patient. Naranaan mi nga mentay apo ko na nga da iti balay da iti dapan kami. Anya? Kat no awan mat amok nga apo ko na. Awan nga min anak da iti asawa na. Nalabit nga apo ko na iti kaanakan na. Sa bagay. Ala Sapay la kuma tanasaya at ipagtungpalan day ta negosyom. Ay sigurado da ita. Apaman ang maalam iti bayad na. Agdoblin taon ti puuna. Nalako kaon dagiti lakok alungaon. Apaman ang mabayadan dadagijay. Ay na! Baknagak taon! Gamkano da ngay ngarod ka na abayadan dagiti lako yo ni Kubayasay. Inton umaya Domingaw. Isagana pa'y kanaw ni ading siksay ti pagbayad na. Apay, ading seksi ka da itinagan ti manggulpi iti lako yo alungaon. Ay saan ah? Awag milaeng kinkwara ti kasjay gaputa nagpintas. Nagsiksay. Oh, saan ka day, Kubayasay? Uwan nga rod. Kurso na adak samutan ni ading iska. Ay urayan pa'y makabayad, sakpay nga armam. Ang mga no ilibri na tilako ta. Di kagdanag, Uncle. Urayak pa'y amalpas ti transaksyon tayo kadakwada. Angam, apay asaan na akayat akasarita ta dagiti bakit kan lakay. May mayat madlako man o makasarita ta ida. Bayamon ah. Inapatag at makalako ta.
Daytoy Jabe, ti pangiluganan ta kadag ito'y alungaon, kubayasay. Saan nga manay iti tricycle? Una kal, sa kapulo alungon ko naman. Mala, isarte mong tilugan. Nagijayan ta iska. Una kal, Umuna ako na dumsag. Hello, Tata Maximo. Adda kayong matgayaman? Ay, wen ading. Imot men dagiti 5 apare sa buy one take one alungaon. 50,000 ti may sa apares. Iso 250,000 amin ti bayad na. Tata. Amo, gaputa imbagayo met iti. Di kayag danag. Imot-mimatan ti pagbayad mi. Ay agyaman ang ngarono kasta ading. Kubayase! Idiskarga mo dagiti lungaon. Una kal. Kakadua, tulungan yun ni Manong Kubayasi amang idiskarga kadagiti lungon. Tata, adto yan ti bayad ko. Anya nga daytaw. Nay, saan mo't akwarta daytaw ading siksay? Ay, di dakluk ko na. Ay na, saan kayo aluklukwan, Tata? Cheke dayta. Isukat yun to iti bangko. Addan pirma da lolo kan lolak dita. Anya, kastoy ka dayti, chekay? Ay, nagdadakkel mo tayo. Tata. Sige ha. Mapan kamin kadagiti kakadwa. Iyawid mi pa'y dagiti ginatang mi kada kayo. Agyaman ha. Ay, agyaman na nga raw, ading. Ay, intan, kubayasay. Intaman isukat dito at cheke, di bangkaw. Alang arudan na kal. Lumugan kayon. Apay gay. Talbog mat gayam dagito'y achikay. Awanan ba inday dya siksay? Linuko na talaang. Awahanin angkal. Nagbali na bannog aso ti bannog ta. Pimanaw gayam ni di balay dananay niyang. Katulong damot lagayam day dya babay. Nalabit amudos da day jay. Tapno makakwarta daw without puunan. Awanin tata. Intaraydan. Ultimo punam. When nga raw, ayawanan! Ti kwarta ka na greg-gregatak. Ayawanan! Ay, Maximo. Ay, unay kan. Mangagaging ga ijerwar, tiro nga abmaw. Anya ka di ayat tinapasamak. Awanan, manang, naloko kamay. Peke mat gayam da nga apaw, damanang inyang. Katulong damot lagayam dayay. Tidakes na, linuko da kamay. Talbog at cheket imbayad na. Ay, awanan, antay. Awanan pagpunak. Ay, anya lakit din. Apay ngamin anagtalag kayo adagos kan kuana. Gapo ka dita sexy. Di kay lakot ngamin na nakadlawang. Kat saan pa nga ijay balay dati nagideliveran nyo kadagiti lungon ala ko yaw. Ay awanan isudan tinagnumar iti kwarta. Maximo! Anya laki dinaya. Naglaka kayo lakit nga minay na nagtalag kinis ka. Gaputa, siksay. Anya laki din. Ang manyagay nga raw. Peter luck next time lagay. Kun saan kayo nga basta agtaltalag nga may diti sa bali at tao, kakabsat. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Buy one, take one, alungon. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.